I veliki pozdrav svima, Doktor s vama i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o tome tko je zarobio starog Kaija u Zemač. Za tebe koji si po prvi put na kanalu, ja sam Doktor i na ovom kanalu snimam sve vezano za Zmajevu kuglu. Stoga ako si ljubitelj tog serijala, pretplati se na kanal da bi postao dio najjače ekipe na Balkanu i da bi saznao sve novosti, spoilere i teorije vezane za tvoj najdraži serijal. Evo ga doktor, ja ko Goku, svaki klipu, obraća se Bogu, lajkuj klip, komentariše klip, šeruj klip, ej. Prije nego što stisneš taj dislike, molim te ostani do kraja videa i saslušaj me šta imam za reći, pa onda ako ti se ne sviđa šta čuješ, slobodno možeš stisnuti dislike. Ok, ova tema seže daleko u prošlost, još u vrijeme kad je Majin Buu uništavao zemlju i Gohan trenirao na planetu Kaija. Ali zapravo ova tema seže još dalje u prošlost. 15 generacija prije mladog Kaija. Iskreno ne znam koliko je to godina i nije me baš briga da me sad zanima, da ću sad izračunati točno. Ali po priči starog Kaija prije 15 generacija se pojavio opasni negativac koji ga je prevario i zarobio u mač. The only thing he feared was that I would use my awesome powers to stop him in his evil ways. So he tricked me. He sealed me away inside the Z-Sword, from whence I came. Tada nam nisu otkrili da Beerus uopće postoji, ali kasnije se sve poklopilo kad su nam objasnili da su životi Kaija i bogova uništenja povezani, pa sam ja onda shvatio da je zapravo taj strašni zlikovac bio Beerus. To nam se dodatno potvrđuje u Zmajevoj kugli Super kad se Beerus probudio, odnosno na početku animiranja borbe bogova na televiziji. Kad se Beerus probudio, stari Kai ga se plašio i znao je da će biti problema i realno je bio u pravu. What makes Beerus so devastating? This is hardly the first time he's caught me off guard with his quickness. The truth is that he's the one who trapped me inside the Z-Sword. He surprised me. It happened in the blink of an eye. E sad, postavlja se pitanje kako je Beerus starog Kaija namamio u mač. Pa očito je i stari Kai nam je rekao da ga je prevario. Stoga nećemo baš previše o tome pričati, ali imam teoriju u glavi kako se to moglo dogoditi. Beerus, kao i svaki drugi uništavač, je trebao znati za tu povezanost, a pošto su oni oba dvoje jako stari, a stari Kai je imao puno izazivača za borbu, ili on bar tako kaže, mada može biti istina jer se radi o prošlosti gdje nije bilo baš jakih likova. Beerus se jednostavno bojao za svoj život jer kada bi neko slučajno ubio starog Kaija, i Beerus bi momentalno umro. Što je bilo loše po njega, jednostavno se predstavio kao izazivač i prevario Kaija te ga zaključao u mač. I starog Kaija nikad niko ne bi otkrio da Gohan nije slomio Zemač. Now it's the Z-Dagger! Ali od tada je prošlo 15 generacija i Beerus je vjerovatno svo vrijeme spavao ne znajući da se njegova životna sila vezala za drugog Kaija. I Beerus je vjerovatno poslije shvatio to, ali uz Goku i Vegetu ne mora se brinuti da će netko njega ili Kaija napast jer su oni dva dovoljno ludi da se bore sa svima koji su pretnja. A iskreno ne bi me čudilo da je im Moro oko tog vremena bio živ, te da je on možda stvorio paranoju Beerusu, te se Beerus bojao da će on ubiti Kaija i da će Beerusov život prestati dok će Beerus spavati. Iskreno, ovo je zanimljivi detalj iz prošlosti Zmajeve kugle koji se nadovezuje na budućnost i drago mi je da su to tako napravili i da su iskoristili tu malu sitnicu. Napiši mi svoje mišljenje o ovoj temi, da li si znao da je Beerus zarobio starog Kaija u mač ili nisi to znao. Hvala ti što si odgledao ovaj video. Ako ti se svidio ovaj video, ne zaboravi ga lajkati i podijeliti sa prijateljima koji vole Zmajevu kuglu. Pretplati se na kanal i stisni zvonce da bi postao dio najjače ekipe na Balkanu. Podrži 4 zvjezdice izazov da napravim najjaču tetovažu na Balkanu. I to bi bilo to od ovog videa. Mi se vidimo u idućem. Pozdrav!